الحمد لله. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وترسموا خطاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال ربكم في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. hamduhuri alam takuga mai Allah washe ekalangai mistakun getere neruvi emme heo ummek kamugami ummel lavva heo kamuga sababaki heo kantattakan amuru kurumai munkara tammana kuruma Allahu wa iman bun kamuga levviras kalange hamaka chavarum mai Allah fiyawa haqqu egen alukamek kureve ehen ilaha kunuwa kamasha ekalange abbaveriya kunuwa kamangalu hekiwan adi hamaka shawarum muhammad kafani ekalange ala kamasha rasulah kamangalu hekiwame haddawa badu kureviras kalako ekalage fanuge macca salawata salam lavande adi me salawata salam ka ekalage fanu alu ashabin shamilu kuravande amin. Mai Allah galu takunna mai Allah birwati taqwa beribu mattiya emme takunnai alugadu amille nafsa wasiyak konna sehat teriwame mai Allah wahi kurafafa wa basfulegge managave iman vejjamis takunne ekalange taqwa beribu hagguwegen bagotuga tiyaba mihun Allah wa taqwa beriwashe adi muslimek kamugawa haluga menuwi tiyaba mihum marnuwa hushikame muslimu ahunne heo kantattakan amur kurumai nuba kantattakan nahi kurumaki islam dinu gama gandu asastagu tereng emme muhimmu en asase mai Allah wahi kurawwafa wa basfulegge managave adi mistakun nattaka nerubi emme he ummek kamuga tiyaba mihum vimuwe ehni tiyaba mihum he kantattakan amur kurume adi nuba kantattan nahi kurume adi Allahu wa iman wamuwe umaru gefanu vidalu vefawa basfulegge managave mi ummatuge mi hekkamuga buman ede miha fahe ummatuge mi hekkamuga bumuge sharutu furihama kurahu shikame muslimu ahunne ehen kamun alugadu men komme mihaki emi hegge femwara haysiyatun azimma ada kura mi hekkamuga washe atunnuwata enage barum mana kurave waruge miha atunnuwata emi hegge barunne dulum mana kurave waruge miha dulunne adi efada vesnuwa miha hitunge kama inkaru kurashe iman kamge emma dasu daraja kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani bayan koddewa fa alamenni iman me mati daraja gaye emme he ummatuge emme mi hun kamuga lavande muslim wa hunne kiritima nabiyya ge macca salawaki umma Allah wani alugandu menna amru kurawwa fa haddawa bodu kurevi raskalako ekalage fanuge macca salawata salam lavande adi me salawata salam ka ekalage fanu alu wasabin shamilu kuravande amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.